Keblei pi baro cha katup khubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Bertahap penlong deka campaign ki jaka kapsor ban pensyai halor ka jingma ka klam COVID-19. Ka Jylla kadang biang haki jing doni ki oxygen pi pensong. Persya ka PDF ban IY ki substation syaki company. Leia kendu ka HSPDP UCM halor ka boarding bat jinglat ai ka khajna. Tementang ni page ki khubor ki bakhambanya. Habakran ka review meeting menta ka sngi nakaliang usembut menteri rang ba ka Jylla ula pentim baka jingdon jong ki oxygen cylinder ha ka Jylla kadang biang bat kampat don kampan khuslai. Ula pentip ru bai ki wei pat ki sor ba ka Jylla ki bakan thobe ka jowai ka nongpo bat ka tura and sepen biang oxygen generators ha ubanai ban wan. Dak de ki chu ki bi bre ba ha we dei ba ka oxygen ru kum mangalakong piang ni ka sni ka bader ba yam ta ka oxygen ka jig supply oxygen kadang biang atau ka Jylla ka sini hadapan next week di sayo shoot additional hadapan video kan install ya ki oxygen generators ban haka bakut jong ni na in sayo susu ka bakhan hai ka generator haka bangin install ka wei hatura ka wei hanpo ban ka wei hapo jiwan ban na permen scan ba da jiwan ini di generators na permen scan ba binla ya kaban penbit pendiang ya di supply ya ki oksigen na pagkajala jeng berkoy. Nakadaw ko jingpur state jong kan ka klam COVID-19. Nakaliang ka sarkar Jylla kala sngodey ban pin sngoto pat ba wachi ki jaka bakhap soru. Nakaliang ka sarkar Jylla kila shemi ka rai bat ka tanat information baka day ban pinlong da ka campaign ki jaka kapsor knang ban pin sngoto iki pat ba halor ka jingma na kani ka klam. Karena ba kami discuss ha review meeting ha Jylla jo chief minister jo ni kalong ba nilai akhir sani ha bana kalian jom komen ni hak gidon kami ya kapan perpoi ya gini jing tip lani jing pensyai panbak nilai rai hak away pokoi Shillong jom Jylla Meghalaya jadi baroi bana kalian jom di IPR na kalian jom di department IPR gin shu batin klik ya gini agak bangin sedang ya ka campaign kawai pokoi Shillong atau ke Jylla Meghalaya jadi berkuai dan bagi pada kesuatu bagi mengikhwah kolom bar boleh nilai kita kolom mengikhwah bagi kawai pakawai berpewing kim day ban sim sting yang ini kajing spread jumlah kenyang jipan pada cekai yang kata nilai bagi donkam bagi klik haman pakawai ini kenang bar nginlah ya kapan ban pentingna kajing spread jumlah kenyang jipan kan kata halu kata-kata. Habakranch kilak pasai khubor nakaliang uba bante dor uwe ni ki menteri ka PDF ulai thu bakilapan pau ya ka jing persya ban IY ka substation chiki company halor kani ulai thu bakila de pikran ban menteri ka Jylla Henry kumbalalong menta wat nakaliang ki menteri na ka sarkar Jylla ru kim shai satiai ki kunrum kanram bami na ka MEECL. Ulai thuru banakaliang umentri rang ba ka Jylla ukon wat ki sangma unsa khot man pensyai helor ki kendrum kanram ba don ha MEECL ringkat bat ka jing thung yu chetri kum u chairman kadon ka ai ka bam internet ti na ta kadaw ni wan ban kran ban social media na tenta ka ni ka penta ka ba ni na kan parti ni ni ba abang iba kadon ni jing ete ba ki kran mo hamtam na ga jang ni nong shang shnong ba jo ki sen balang tinggi nak jang tumis slow normal mangilong man dalam komuniti baba kiban awen sebut syan naipat ya syahmat ini kam ni kan kamba tena kalem jong cimstar uang ba ya kini ka benta uang unsa lai bulan kam unsa khat ini kalem minister ban pensong ban ni gran ba ni jadi persong kita ko ban sen ni sudah jwa apa do benda syai lang berok orang ni syai ni jadi itu ita benar keram jadi nata kadang itu semua tenaga yang jumhur orang mensakot kerki mau yang ini minister yang terakhir di Portugal parti di dalam banten syahid atau kita. Bagi nilai yang cumi ini iman apa pesannya dosa. Ini kan nata yang kejong yang idol kejong pentah ini mungkin bagi kuah ia ke berok bukan yang baik nanti. Jadi nata kadang itu semua lagi ke bagi idol nata yang cumi kita semua semua itu mulai kerja. Dan lagi orang pi widai batka jing tung yang cetri kum chim engineer ngau fi tur beri we kamat dalam song tang
Di kan ini sa khot bicara ni beri bang tak ni orang bawa bukswa naik pada ni bang mata mengi bahkan ni dalam ke bah tak dia kan untuk job ni kalau kini jinglong jingman rena kalian cukup bang koi bang bah tetapi semua kita tahu ni bahkan ka jingbam ya baik nanti kontrak jam ni kata sekian dan cukup ini kalau ada pencari ni jingai pro tu bah kumbalong memantah. Hadian baka sarkar kala aila di bakat pras nem shaneng bakin IT ka COVID-19 niladi nadu ka khat sautrik jembang arajar aphawai nang banyada na ka jingpor unu khnyang jingpang corona la sakhi baki pajbar ukila shim khya ban let mi shaki jaka IT ka bapher bala pen kreda ka sarkar ka jingle sakhi ka jing IT ka ki bakat pras nem shaneng na chutwaku urban health center jowai ki bala mi ban shim tika ki lai thoi ka jing sngo jongki halor ka jing pidyang ya ka ne ka tika bala pen kreda ka sarkar na ka banta banya dai ka kot ka khya upaj ba don na pedeng ki paj ba ki lai thu bakila ang nur la slam ban yo ka ni ka tika henry karta pat kampat sha kumta ki dap ka jing kemen hadian ka sarkar kala pen bana ki khat pras nem shaneng ru ki lai yo ban ai hunu tika don pat ki balai thu bahaka basdang ki don hi ka jing artatin tang bahadien ban kaliang ka sarkar ki lale ban penshai ban pensngo thu kumta kin sami shkman kang population ko ni hadin na tibig jing pan bana yang ka sarkar wa em kam gani ka injection sab kamen ba do kate ni phana do kisne manchwa thoi yo kan gani ki dawai te hadin da tibi da jahan phai ba ni injection handre wa umpoi ka kesenem yang betong puyo tadang ni kesengi te ingo yo balai wa ngai long ba yang gini kita wai man ka lat ka jingera pi yo ya dai no di khnan chapang dengan ni yang na kerpat o yeki vitawan he joi por le men se mi pi vitawan snya pha mi chu khma ta os nya khoi ni por ta habi de yekni yo ini injection tem to pi sarim to wan rela cha khma ne pha kam ki buru habi ni yung na sam to yo u chang apa yo wan de dang tang khoi ki buru ngai ba dang ba ni ga injection yo yeda pe i te kerpat pi kan tu ye pi la ki vitawan ki par la ki snya pha la cha khma yo pi kan ki injection yo man ba ka jing yeda i nang ba ni ki chu yo ka ni de him ni bun ki man sim yang ki buru okay kepada yoi to kata bidet yang aku ni corona kamdam kepada yoi kam tu banyak mencua banyak mencam the solution the only solution kamu anggi to vaccination dan kamu kentu bersokar tentu ibadah dewara kemudian perlaki kita yoi khas nam Shillong unjak yang haiwan bijakmat ucim bentar lagi nang yoi benduna seperti yang corona hanga semen uang bang am jingan gede no do mas dang iga di website register wala te itenran chang givi ma chang jing snya yang semen dang wa bun sen moda jing yo yang awa givi wan gibu to wadang tensar gi boy side effect ne boy givi to wan yo gi na benda vaccination le khamdam kemudian yo internet bun sen ye yo khubor bahar ne usi le gini ga miscommunication mo kam da angi te kami ngasemen dengan tenya te Nakaliang ka HSPDP hapo ka jingilam jung President ba KP Pangnyang ringkaru MLA ka party ba Renik Ton Lingdo kila kendu menteri rang ba ban pensngau hu kan nongrem ba ka HSPDP ka persha halor ka issue boarding ka bala sha kan tho menta hakipat ba kiwi substation nomor kum ka party hi hoi don minister Jisha ni kuat bani kren jadi internally nak kalian jom minister jongi bak kabinet jong chief minister dari nama arba kadam pada hari sing yubi ya ka media ba la IT yang ni syagawe di company dan tim kum kata BE CIL kepada Ibu Noida Pradesh company ke ba Shaban jalan jongi kumbangi kum ka party ni trelang ka ni sarkar ka long halong dinorin bangi nang compromise pada yang kam di ba without manifesto party kengi I bagane ke jing ai ya ke ni kam
pan outsource Indonesia company Shaman kalong persya ya ke bangi ki Jylla ki Shillong ke bahkan ke source of natural resources ke ba don state ki jongi kalong ba kadai ka opportunity na ba ki kun samaj ka Jylla jongi ki bangange ke qualified enough kan trade na yang nak tak tahu ni ba kita ai thang ni ba minister dan nak den jongi ni dawa bani part in sarkar ba kadai ban relook but revoke yang tu ka order ka ban ASHA tiga company PEICL. Badaki tu Khubor ngila po siya bakun tat hadu bangin dia Shembyang Khubor Shibon.